Pemirsa petani ring Kintamani, Bangli, galah ukuran mekengan sangkaning harga bawang dah tedun. Harga bawang sane katanya ne kado 15 kantos kalih dah setali rupiah a kilo, dawak sawetara bulan ukuran wantah 6 tali rupiah. Ring sejeroning nampenin pikobat inucap, Dewan Ngaptiang, Pemkab Bangli tedun langsung wantu petani. Petani bawang ring Banjar Hulun Danu di Sesongan Kintamani Ikomang Rake Mausang nenten wantah mudah bawang taler nenten sida keadol ring pasar. Dani madue 5 kantos 6 ton bawang saking mupus lai rahinani lintang kantos mangkin durung sida mapikoli tur bawang inucap kantun mas simpen. Santukan sampun suwe ake bawang nyansan nenten becik kuentenan nyani. Rake Mausang nenten uning intik janten api saning ngawinang arga bawangi tedun. Sekadi gatre saning limbak pami dab-dab nyani sangkaning akeh produksi saking Dura Bali ngeranjing Bali. Tedun nyani harga bawang inucap ngawinang petani memocol napi malih prebio antuk mertenin bawang ageng. Rake Ngaptiang wenten uratian saking pemerintah turmaning ngicenin selah pemargi ring pikobat ageng nyani harga bawang ri tepengan mangkin. Anggota DPRD Bangli jero gede tindih nyokong Pemkab Bangli antuk tedun langsung wantu petani. Sile tunggil nyane antuk numbas bawang petani utawi ngelaksanayang pasar murah sane ngadol bawang saking petani ring Kintamani. Pemkab Bangli taler Ngaptiang wenten informasi majeng petani indik harga komoditas pertanian ring pasaran antuk maun dagan. Indik unicap kabuatang pisan mangde para petani sida nguningayang harga komoditas pertanian ring pasaran mangde nenten iwang icen harga adol nyane. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.